abantu nibakugeraho kemura ibibazo byawe. Umugabo nubona umugabo gusa ni wenyine gusa, wenyine gusa, ikawa azayimo wenyine. Le 1er janvier iwe mu rugo ndabashitagira, nimba waraye mu rugo uzagenda kirikana. Gitwaza yaravuze ngo umugabo ukomeye ngo uzagaragara kuko ari umugabo w'isi w'amahanga ntazarya wenyine. Ndamukirisa mugenzi wawe umubwire ngo kuraho ikintu cyo kurya wenyine, tukazujya wenyine uzusangira na amina. Amina, usifiwe Jehova. Amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova. Amina, 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 oh amina, usifiwe Jehova. Nilisangala la tata. Bas. Nabonye abantu biwacu hano mu bibago ariko ndanezerewe uyu munsi. Nimusamuri bikaza. Amen. Angakakala la sala. Ayolonga. Kwaku. Kila aombaye neema ya okana tiana. Uyu mugoroba ni wowe uremye Imana. Biravuga ngo Mafiya ni Musa wasuraga bere. Uyu mwanya watwemereye twese turaha ababajeyi, abakozi b'Imana batandukanye, abahungu n'abakobwa n'abana bacu. Muririmbye yararirimbye ngo naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, ni tele kama maji mengi yatembeayo bahari. Yarabivuze ngo ubwira bw'Imana burakomeye. Imana kwereka ngo ko ari umuntu ikamamazwa mu isi. Yakoze umushinga wo kuza gushaka icyari cyarazimiye, nari kure n'amasezerano ariko ngo twegeza hafi. Yaravuze ngo siku moja mavuno yataisha kabisa na baada ya hayo ukomo. Aravuga ngo jua litazimika siku hiyo na utasikia injili. Misina rya Yesu. Ubwiza bwawe buraha. Twongera kukubwira ngo ubumanure warabuzanye. Kandi niwo wa mbere utarabusubiranye. Waravuze ngo bazashakana umwete ngo nibo bazambona. None aba badamu korabona nta mwete bafite. Aba bagabo urabona ndabo bafite. Abahungu n'abakobwa nduhaye ubabona. Abana nabo se ukundi wawirebera mu ijuru. Twese hano ndawagiye mu kabari, nta n'uwagiye kuri Saga. Dore twaje mu gitaramo. Niho tugukenereye. Yaja siku ambayo wateule watafurahi. Haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Haleluya. Uko watubanye ko twashe utugirire neza. Ijambo ritwaza ubwenge, ijambo rikizindwa, ijambo rikingura amarembo. Eleside vomesi silaba ekokika sika pertasho de visa. Tugukomeye mashiko kuri gisubizo. Amen. Sikukuu aliponi. Sikukuu aliponi Okoa Yesu na kwa neema na upendo akaondoa
abemera ko ari Imana itugejeje cyane bayikomera amashyi yo Imana irabikwiye. Na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Nashimira mushumba na madame na pastorale ya baraza kanisa ya Kalume hamwe n'inzego z'itorero zose n'abakristo mwese gutumira ijuru n'amatayi mwagize neza. Ubundi abagukunda si urusaku, abagukunda n'abagutekereza neza. Hari ibintu bitatu bikomeye ku buzima. Nubona umuntu arabigukoreye, nurenga hirya uzatanga ituro, cyangwa nuhura n'umuntu umubwire ngo ngwine mbe ngugusorore umwe fanta ikonje. Icyambere ni umuntu kukubwira ngo ndagushigikiye. Isi abaturage bose batuye isi bashigikiwe n'Imana, kuko itaza kudushigikira ntuba waravutse, ariko kuburiho niyo yonyine yagushigikiye. Ababyemera ni mugire muke, kandi iyo gushigikiye ntaho utosha, iyo gushigikiye ntaho itogukura. Babuloni yigeze gukora akajagari yitrompa mu mutwe, baravuga ngo bagiye kwinjirira umuhungu witwa Daniyeli wataraniye Imana, ngo barangize babwira umwami Dariyo, baramubwira ngo uyu mutipe tumanure mu rwobo. Iyo gushigikiye tahito gukura. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo Imana iguheze ugushigikira. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Musamura mvuga icyakabiri, muvuge ngo haleluya. Icyakabiri ni umuntu ugutega amatwi akakumviriza. Nubona guhaye iyo fasi, nimufite amafaranga muzayasangire, kuko ntabwo ari umuntu gusa wapfa kugutega amatwi, kuko turayagira twese, ariko siko bazaba gutega bose amatwi. Ariko umve fasi, nubwo batoya gutega none amatwi, ariko ejo bazayagutega kubwira amakuru agezweho, kandi yabayeho utarabaho naje tarabaho. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Umugabo witwa Joseph ngo bamutaye mu rwobo baramugurisha. Sindavuga topic, ndacyari mu biyake. Ngo barangize umutipa aje mu isoko, kandi nta hantu hagoye nk'isoko y'abantu. Wabona isoko y'imiceri, ukabona n'isoko y'ibihaza, ukabona n'isoko y'ibintu bijanye n'indagara, ariko isoko y'umuntu man uzaturinda isoko y'abantu. Ngo arangize tibamutega amatwi, ariko ejo nimuzamura ibiganza. Ubwo bateye bagutega amatwi, tekeka tuza. Wowe gusa iyunge n'Imana nizitega abantu amatwi. Habe n'ibimuga izi batega amatwi, habe n'abadafite amashuri batega amatwi. Ndanezerewe amatayo. Nimuzamura ibiganza. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Warangiza umunsi umwe baravuga ngo mu gihugu cyose umwami yarose ibintu, ariko yabuze umuhezi igisubizo. Uwo munsi ngo agatipe kamwe kari karamwibagiwe, karavuga ngo mulegerezani panamtu hari umuntu sha harira mu bulako hari mu mundu. Uyu mugoroba nimugere muke, kandi ukungiza ariko mugira Imana iguhaza umuntu ugutunga urutoki rwiza. Amen. Amen. Kandi kwa ubushibuhukiri hano
nugera hariya hirya bite ariko muri urasa no kurukimana yame muri ahangaha nimusamura ibiganza sema haleluya uwo munsi ngo bamutega amatwi ngo aravuga ati nta yandi makuru mfite ziriya nka zirindwi wabonye zibyibushe tafsiri ni ureba umuntu ushobora kumenya ibijanye na management economy ayimenye neza ariko muri pasi ntibamuteza amatwi ndaguhumurisha nimba utarabona bagutega amatwi anju bazayatega amatwi baruwe bica munda mukirizo mubwire ngo tuza mu mutima wawe umunsi umwe harabaza gutega amatwi katange haleluya ni mwese mari tuyo sema haleluya igitabo ayi salama tanda tisikala bandala kata saba kitangiriro ibice 39 n'umurongo wa 20 ukamuhomboka bibiri rambwira ngo Uwiteka atanga itangazo aravuga ngo Jose ndi kumwe nawe namba 2 nzakugirira neza namba 3 nguhaye igikundiro 4 nguhaye orientation ahantu uje kubona igisubizo direction urakoze nimugira mutya uyu mugoroba nimba utari ufite ahantu ijambo rigiye kuhaguha amen amen shimiye abashumba bara kuri ubu bumwe mufite ino hakuno yanda hango no hakurya muri abantu bese barundi kazi bakongomani kazi nimwiha amashi muri abantu beza kuko munamarare ndasari mushimira angaza Mungu panga mambo na uongee kadiri na linganganga sika kota visa manu dufashe tubanze dukomeze ijambo munamarare dushimira igihugu cyacu cy'u Burundi wari muzego zo hasi kugera hejuru kuko niyo batwemera bakaduheza uyu mutekano tugaterana nimba ufite amaboko komera Imana amashi ku gihugu cyacu cy'u Burundi tiyahamagaye abakomeye ugikomeza abo yahamagaye ugikomeza abo ugikomeza ugikomeza abo ugikomeza ugikomeza abo ugikomeza tiyahamagaye dukome mu mashini abo tubaki uko hari abantu hanga bagaza basenga ngo ariko ngo nzabona Matayo nta mahizi ryare muhoza zamubona ryare dore ngo uyu mugabo w'ijuru uzico navumbuye kiri mubaye burayi ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro none uwo kwezwa kukutajeshwe atazabona umwami Imana none se tarababwira topic ndamukirizo wo mwicaranye umubwira ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ugikomeza abo yahamagaye ugikomeza abo yahamagaye topic y'iki giterane iri muri Zaburi y'ijana na 3 n'umurongo wa mbere ukamuhombo kukagera kuwa kabiri haravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka mwabini mu mwese mwe muhimbaza izina rye mutima wanje tukibagirwe ibyiza uhoraho yakugiriye uko ndayisomye ndayirangije uyu mugoroba tugiye gusezerana nawe ku bantu bahimbaje Imana basuwe n'ijuru basuwe niki some bacamaza
ibice bitandatu umurongo wa 11 n'uwa 12. hanyuma uri busome arahita simba asoma 18 n'19 arekeraho. umuntu uza kwandika yandike urwandiko rwa Paulo yandikiye ab'Efeso ibice 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. abacamanza igice cya 6 umurongo wa 11 ukamuhomboka ku wa 12. abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 duhomboke. Tugera ku murongo pima mambo sukuma aya salaba. dusome mu izina rya Yesu. Amina. nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera sukuma cyari muri Ofra kwa Yoasi w'Umwabizeyeri. umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvuri bengeramwo vino ngo azihishe abamidiyani. sukuma 12. marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe kangula mambo wa munyambaraga we. number 1 ugira n'ubutwari. number 2 18. sukuma Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuve aha kugeza aho ndi bugarukire. nakwinginga utayoke hano kwisecyanya nyenga Gideyoni uhisa nyine uko kuntu kugira ngo aze kuza ngagaruka kugeza ngarutse. sukuma shuka ndi bugarukire kuzaniye ituro karishira imbere yawe. marayika aramusubiza ati ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Amen. impamvu atarahaguma ntacyo wayishuriwe. icara Mana shimwe. okay twavuze ibintu byinshi mu cyatumye umenya guhimbaza Imana no kwira. tuvuga amagambo menshi kuri Dawudi ariko ndagira ngo mvuga ya kugira ngo bene data batari bahari nabo bayatahane. turabangwa ikintu cya mbere Dawudi nuko yamenye gutahura ubunini bw'Imana. alijua grandeur ya Mungu. mu bisakunanira ntukananirwa gutahura ubunini bw'Imana. tuvuga icya kabiri nuko umenya igihe cyawe. habari za Daudi akajua muda. nta kintu kigoye cyagoye isi kubera umuntu kutamenya igihe cye karasha kwinjira mu bitamureba. icya gatatu ni ugutunga ijambo ry'Imana. icya kane ni ukudata ibikoresho. twinjire mu bacamanza. nimuzamure ibiganza omera Imana amashimisha. konsekansi y'abacamanza simbi ariko ikindi gice yazanywe n'ibintu bine bikomoka kuri Yosuwa mu burangare bwe. nubana n'intwari ntukarangare. nubana n'umunyabwenge ntukarangare. nubana n'umuntu w'umucuruzi ukomeye ntukarangare. ndasenze muri aya materaniro no muri uku kuramya no guhimbaza ntugatunge kurangara. abantu mwese babishaye muri aha mufite abana baba babiri baba nabuzukuru nabuzukuruza twimutunge kurangara kuko kurangara ni indwara irusha sida ikarusha na kanseri. iyo umuntu arangaye abazimu basaba mwinjirana akazagona no kumanywa. erera ya mbere Yosuwa yapfuye amaze gukora imirimo yasiga umusimbura. nayo probleme dufite mu Banyafurika umuntu agatangira kampuni yarangiza kampuni kamibi yiwe gusa amasinyatire nayiwe gusa umugore ndaza amakuru abana ndibaza amakuru yarangiza kamashorera nta muntu n'umuza amakuru imodoka ya mugonga yazaga
kuri banki zikaba imanza ndende kuko ndimo mbwiriza abanyamujyi b'abanyabwenge nabamaze gufungura za account abisho ngibyo babyumvise. Irya kabiri Yosuwa yakoze ngo yishiza abagebeyoni. Atasiona abagebeyoni kandi n'abatipe bagira utwenge nubana n'umuntu ugira utwenge bumayeli bucanja bukorofi tukamusezere. Abagebeyoni baramubwira ngo twebwe tuvuye kure kandi ikimenyetso cya mbere dore ibirato byacu birimo ibiraka namba 2 n'aya mapataro yacu ndwabana kuko afite ibiraka. Namba 3 dore n'imitsima twashumbye uruhumbu rurahuzuye. Igiswahili bavuga ngo magari yao yakaja koga. Biblia irambwira ngo Yoshua hakuona mbali na hakuchunguza kanuni na masemi ya Wagebeyoni ngo arabinjiza ngo bagere hano kugatuti uri umugabo nagukunze nukuvuga ngo mu butumire muzantumira keka wenda uwo munsi muzahamagara impandika mivuga tukaje mu ijuru. Saharandi bazakwakira ukabura intro ukabura na development ukabura na conclusion none ukazuva ngo iyo barangiza igiterane vuba nanone uhita witaye ariko hano kwijima nuko nyine mfite urugo n'amakanisa nyoboye umuntu yo hatinda. Mumumanye mumwiyeke uyo shetani yokahenda Adamu na Eva shagireka nabuna kitula besha akuteranya yemere tako nagukundi iki iyo umuntu ari umuyobozi agira amasi 12 ugomba kumenya ni bande bisha doi ugomba kumenya bicara gute 3 bakurikirana gute 4 niki bataha ugakora suivi kwaje kubasura ukareba nimba baza bakurikira ijambo rivuga nimba bavuze ngo ijambo dukore bibiri kaba ngo udakora ntari nimba bazabirirwa mu rugo ukabakora seminaire uko watanze hano iwacu nuko okay kirikuba ngubwira wumva tavunika Yoshua araranga muri pasi ya Yoshua mwibuke mu gitabo cya Yoshua igice cya mbere n'umurongo wa mbere Imana yamutangarije itangazo iramubwira ngo uko nabanye na Mose ayiwa data we niko zabana nawe none Mose aramutegura ariko Yoshua ndategura Mose arategura Yoshua ndi yategura abagebeyoni kwa Mose ndibinjiye ariko kuri gice Yoshua bari kubasi tiwijisha abagebeyoni ngo biriyo ni ibyabo ngo igisirimba ni yawe ni cyacu jewe nakoye kubera igisirimba abana banje bose bazababona ababohereza amafaranga tukishura amashuri kubera igisirimba wewe nubivamo Matayo ni ijuru na Matayo ntituzabivamo ngo igihe cy'ikorari cyacu cyararangiye ngo gute igihe cy'ikorari cyararangiye ese turi kuruka Imana ngo cyararangiye ngo biriya ni iby'abana we abagebeyoni barakwinjiranye ayo masamu ufite goronzoka muziki nyamurenge cyo kugoronzoka no kugaruka no gukimirana munda mukirize umubwire ngo irinda abagebeyoni goronzoka uje mu gitaro. Nimusamuri bikaze nimukomere Imana amashimeshi. Amen.
rukundo rw'umwami Yesu we atuma nari mbakumbuye Moses we tireke reko utakolure bintu burindi nimuzamura ibiganza yawe Imana irashe n'ukuri kw'Imana nimuvuga ngo haleluya ikosa rya gatatu rya Yoshuwa ngo yibagirwa kare mundamukirize umubwire ngo isi izakwibagirwa ariko Imana ya Isiraheli ntabwo izakwibagirwa bimisara naramukanyije ariko irakize ngubwire yuweni yakwibagirwa pamu ikatwibagirwa ndetse n'ubundi bariya batipe ngo bagabanyije nibashaka bagabanye ntibaratema umugozi na edikota y'ibisubizo by'ijuru reka ngubwire ukisema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga Haleluya. Nimuvuga ngo haleluya. Tukuza. Ijambo rya mbere ngo yo matana. Umutima wiwe wo matana n'Imana. Isiza kwibagirwa. Ariko umutima wiwe uzomatane n'iki n'Imana. Jewe nikoreye amaveri y'umwe 85 nyakura mu gweba nyageza mu isoko ya gatatu ko mu bitego sinagurisha ni veri. Ukisema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga kama haleluya niki cyatumye mvuga ngo sinagurisha ni veri ko nabona ndi gukubitano abantu akaba ari bo basanga baba igitangaza cyabaye ukuyi iki ni icyuma cyagikura uturwara twose mu mubiri iyo dukubise gutya hari umuntu uba ufite probleme y'igituza wakubita gutya umuriro ukamumakamo idwara igasohoka Sema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga hakuna ndamukirizo mwicaranye mubwire mukigezwaho nuko matana n'Imana isi nubwo isatwibagirwa bimisana kosaka biringalisa ayangalasa kandi ndi yarafite nationalite y'abanyisirayeli ariko ngo yamabanza yo matana n'Imana number 2 bakora igikorwa gikomeye ngo amenye icyo Imana yavuze kuri Isirayeli yamavuga ngo yaba batipe bo mungu akaganura heguru yabo ntabwo ngomba guceceka yama yihambirira kuri bo reka nkubwire nubona uwagaciro uzamwihambiriraho nubona umunyabwenge umwihambiriyeho nimba ucuruza hano muri quartier Asiatique ukabona umuntu ugenda Dubai akagenda na Turkey mwihambiriraho ibitekerezo ni ibitekerezo ariko ibitekerezo ni ibyaguka bikazana ibyagutse so gukomera kwawe nuko uzafatikanya n'umuntu wagutse nawe uzaguka ariko nufatikanya n'umuntu uri muri capacité yo hasi uzaba hasi ndabahanura uyu mugoroba wa none Imana ya Isiraheli igandi baheza amatwi yo kumenya kuko itarabibagirwa nubwo abantu babibagiwe nubu nyine dufite abantu bari hanze bene wacu bahabugufi baribagiwe yeme mwebwe ndi muri atwibagiwe ariko hari abibagiwe taza kuvuga ngo bo hanze ni bose bibagiwe oya itaza kubinyenda muvana nguve kandi Matayo ko avuze ariko hari abibagiwe kandi mushana wawe n'ukuri Imana yarakwibagiwe
na so waje itangazo ry'ihumure hata watu wakusahau lakini kuna mwenye hawazi kusahau ni nduri kumwe natwe ngo dukome abashimeshi cyane. Hallelujah. Salabo. Ijambo rya nyuma rya kare ngo amenye kubika amateka. Abantu bakomeye bagira ahantu bandika ibintu amateka. Umunsi umwe Daudi yabwiye Sauli aramubwira ngo huko nilikuwepo nina historia. Abagande baravuga ngo ndina amateka amateka naye cyari kije kigana ariko bana urashaka gukomera habe niki giterane genda wandike dizishira undebera abasore baraha bose n'abalisansi ariko kuva igiterane kibaye amagambo yose twagarageje kuvuga nta wanditse uku muri wawe ejo bundi wabona visa ukaje Australia bakagusingiriza itorero umuzungu umwe wabwase muri business akavuga ngo ninde uriyobora mwebwe mwagiye akaba ariho muba none mwahinjirira akabaza ngo se ninde duheza topic hano yo kubwiriza hejuru yo kuramya Imana ugatangira kureba imirazi. Probleme si yindi tiwanditse topic y'ijuru n'amatayo n'izabandi wariyemeye ngurangize muri uko kwiyemera ugira isheke muri fitire so utegura fitire akri ekri tumia akili yako vizuri Na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani. We simama. Jipange sawa sawa. acho yako mbele Jipange sawa sawa. munda mukirisi umubwire ngo uzawandika iby'ukwezi cyangwa iby'umwaka kuvuga hano mu Burundi waranditse yisikara talata nubu hana abanyabwenge kibaza abandi kandi icyo nco cyatwisha ariko twe tuba iyi hirya mu Batanzania iriya hirya uzugara mu rusengero bose ugasanga bafite ikaramu ikaratasi ariko twe kuyemera muna kama yemera ugasanga kare kandi ndakidafite Yoshua ngo mwibagirwe aja muri biblioteke wa munsi tugiye gutata wibuke tashona ekri olunaku wa munsi waravuze kandi uvugana na Mose umugaragu wawe narumvishe ko mfite umurage muri gakondo aho tuzakandagira jewe naranditse none raporo nekuzaniye uyu mutipe yanibagiwe none ga wewe niho wavuze umusuma nagumukanye Imana nimugera mutye muzamureka kugumukira abantu mugumukira Imana ekeka kweli ya Mungu umusuma nagumukira Imana ndabwira ngo Mana reka none nkubase navugije ipendo mu bivumu ndambuka mu magasha ngera mu madego ndatarama ndirimba ikorari umva ya magambo tucurangeda yanjye akayakomeza azabari nku bamusigi wambonye ndongera ndamanuka ndambwira tegera twataramye Bujumbura 2000 mu Ngagara ngo dutarame gutya tujima kamba na ministere ya Shalom ibuka namamanuka ndayibutsa ndayigumuka ndamubwira ngo ariko uku kuraceceka aba bana mfite bagira apeti kumvuga ngo nzagenda mpahe buri munsi waza umpeza ifaranga nanje kagira stock kuva uwo munsi nagumutse ngumukira Imana mu wanje nzashira mu stock y'idolari 150 uzi stock y'idolari 150 nubwo namwe mwoza muorye ndabagumuye ni mugumukira Imana muyibutse ibyo yavuze
wa vita. Simvuga vita, simvuga abatambyi, ndavuga kihanuzi. Akazi kabaye kenshi. Tubenka bikoroza, tuvuga ibintu neza. Yo tata we. Dunia ikinibeba itanipeleka. Marafiki wakinibeba watamulia. Dunia ikinibeba Marafiki wakinibeba Yesu nibebe Kianusi kiunabii. Urahoda kurareba neza. Hari umuntu uza amateraniro kugira ngo yakoroganye n'abantu bose. Waje umureba ukazugira ngo wenda umufite ideni. Yashitse kuri kimwe. Yamwe musamworoha. Nimugera amateraniro number 1 muzamuseka. Kandi nimba utaseka mu rusengero, mu gikoni ndi woseka. Hakika ya Mungu. Imana irashe no kuri kimwe. Umugabo witwa Samuel yarafite role zitatu. Role ya mbere ni role ya gitambye. Role ya kabiri ni role y'indambara. Role ya gatatu ni ya gihanuzi. Umusikishi atakazida indogobe ngo baravuga ngo ndahandi twende tutafute. Reka ngubwire hari abantu baza bakugeraho ugakemura ibibazo byabo. Ndahanuye uyu mugoroba abantu ni bakugeraho kemura ibibazo byabo. Umugabo nubona umugabo gusa ni wenyine gusa. Wenyine gusa. Ikawa azayimo wenyine. Le 1er janvier. Iwe mu rugo ndabashitagira. Nimba waraye mu rugo uzagenda kirikana. Gitwaza yaravuze ngo umugabo ukomeye ngo uzagaragara kuko ari umugabo w'isi w'amahanga ntaza arya wenyine. Ndamukirisa mugenzi wawe umubwire ngo kuraho ikintu cyo kurya wenyine tukazujya wenyine uzusangira na Amina. Amina. Usifiwe Jehova. Amina. Amina. Oh, Amina. Usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh, Amina. Usifiwe Jehova. Ile sangala la tata. Bas. Nabonye abantu biwacu hano mu bibago ariko ndanezerewe uyu munsi. Ni musamuri ibiganza. Amen. Angakakala la sala. Amen. Ayolonga. Jawa sinza ninginje nyine. Usazanya afite. Gutya. Ka yewe. Fataya. Kuko gando umushumba no hura nabandi. Sino yakumariraho. Kandi paruwase yo mu rugo. Nayo fite abana bose bagira apeti. Kandi nabo singomba kubahemukira. Mukanya ndaca kuri busheri. Nimara ngurure nyine kibiro nka 2. Kuko iwanje kilo kimwe. Ndico. Kangugi iri umupastori. Tukazuhahabuke. Wawe ushobora kubura abashitsi ariko mukanya ababuze aho barara bakama basa. None undamukirize umuntu aho ngaho umubwire ngo fitire yawe nubwo utaraba umuntu ukomeye ariko urakomeye uzuwaha byinshi kandi Amina. Amina. Oh, Amina. Usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh, Amina. Usifiwe Jehova. tengeneza ngo bahura n'ikibazo cy'intambara.
intambara ku ngoma ya Samuel. Abafilisitiya ngo barasara, ngo baravuga ngo tugomba gutera bari bati. Samuel aravuga ngo nzi network inzi na password, ntimugire ikibazo, amashanyarazi se azamagenda kagaruka. Okay, pimi Samada ngo akora igitaramo gikome. Nimumve ikintu yakoze, ngo arahimbaza biranga, araramya biranga, ngo yibuka password, ikiza gituma Imana imanuka igakora igitangaza. Ngo ayamafata umwana w'intama, ngo arangiza mutamba igitambo, aramya mu gitambo. Imana ngo irangiza ibaheza imbaraga, ngo baturumbuka imizipa, ngo bama bashorera umugenda, ngo bagera ahantu bita Isheni, ngo bageza aho ngaho, ngo afata ibuye ararishinga, aryitwa ngo ni Ebenezer, ayihimba izina, aravuga ngo noneho Uwiteka adushize ahiyaguye. Iyo uri umugabo uzusiga umuryango ahiyaguye, iyo uri umunyabwenge usiga ibintu byagutse. Uri inshuti ga niyo mpamvu nakujeho, tugerega ngo kandi kukugufata kuko hari ikintu Imana ya Isiraheli izagukomeza, ikomeza amaboko yawe, ikomeza amavi yawe, icyo uzakora cyose ntiyakagira umuntu uzakurwanya, uzakugwanya wese azafe saa sita. Satani ndaturwanya yacitse no kuruka Imana. Ni muzamure ayimba izina ariko ngo ni Ebenezer, abantu ngo barahimbaza. Niyo mpamvu iyo ngase mu gisirimba izana amakanu bizimana wabitira, bizimana wabitira yara uramuzi evangeliste, umugabo w'Imana ko kisalabanda tagira uburyayi, tagira n'amahizi, tadushakagira azaje mu gitaramo ukabone n'umugabo Imana izimubwira ntazahubuka, azayitonda. Bizimana wamukinyoni umve kubwira amakuru barangize ngo asigira abantu kuramo. Umunsi umwe Isiraheli ngo yamigumuka, iravuga ngo ntibashaka Samuel, ngo bashaka gusa n'abandi. Samuel yamaje imbere y'Imana, arababwira ngo abo batipe bavuze ngo nabo barashaka kumera nk'abandi. Niho Sauli yaturutse. Sintize kuri icyo jambo, ngiye kuvuga ku magambo twasoma. Gedeyoni. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Witinya genda uko imbaraga zawe zingana. Witinya genda uko imbaraga zawe zingana. Munemere ndekura ibintu narisigaranye hakika kweli kuko mbitahanye ni ngaho ndosinzira ngo mbone ibitutsi. Kandi umuntu umuvuga butumwa haburira ibitutsi kuva navuka stoma ngirange amibe sinza makuru ya sindabura ibitutsi. Abandi zano ngo babuze ibitutsi, jewe nubwo no mwikaho ya indi ya bururu sindabura ibitutsi. Muri jewe habamwe amahoro ya Yesu. Amagambo 3 ya Gedeyoni nimugera muri nimuzamure cyane tugende. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. 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 Imana ihumugisha hiringi. Amen. Hari abantu baza bahimba indirimbo igakurayo ibitokozwa byose bisa. Ijambo rya mbere rya Gedeyoni ngo yamenye agaciro k'Imana ya Isiraheli, mumenye agaciro k'Imana yacu. Tuwa samani ya Mungu wa mwana abadamu bose bazi amahuza ahenze n'adahenze. Iyo wambaye ziripendo bazama bongora ngo kuriyaga nawe yasaze kandi yambaye ziripendo. None se ko wawongerana ngo yasaze yambaye ziripendo wamuguriye siperi mwaretse urusaku mushira mu bikorwa. Gedeyoni ngo menye nta muntu uzurana Imana ataramenya agaciro k'Imana. Ndahanuye uyu mugoroba
ni muhindukire mumenye agaciro k'Imana ya Afrika, Imana itari Ryangombe, Imana itari Nyabingi, ariyo muramya muhimbaza. Jewe Matayo ibyo yankoreye ngise ngo bibabwire hano Timota. Ijambo rya kabiri ngo amenye agaciro kuwa musuye, amenya agaciro kuwa musuye. Akajua samani ya mwenye amemtembelea. Kamuvuga ngo ni marayika Uwiteka mu isenzo ryakera ngo yabaga ari Yesu wenyine. None Gediyoni umve abanye bazavuga ngo indeto yo mundu ngo mulala gwake, indeto yo mundu ngo mulala gwake wono munyindo. Nono areba uburemere bw'uwa musuye, ukimubona uburemere bw'iki giterane. Nimurangiza musome hariya murebe na konte muzamuhirikiraho twubaka ikanisa babatangarize ngo utowaje mwaharamije Imana mu kwikorera. Ko murabona twese turi muri sauna da muntu numwe habe n'abasaza baru mwagize ibjuru ni musha mukubita amaso hariya mwese mwarize. Dore ngiri ya proche ni konte block uzuhirikirayo tugura hano hantu tuhagazure bamataye intuatuza tutarame dutune. Umunsi umwe twarataranye muri Kenya ngo twirukanke gutya hari mu mudamu wari ufite umusonga wita umuvamo. Wowe uyibonye byarirutse ngo barasaze tuzi foromilere y'Imana. Iyo umuntu ari mundu wo muri capacité yo hasi areba ijo hasi yacitsera kuri Imana ngo arangize Gediyoni ngo yama mubwira ngo nimba mu magambo wavuze ngo ndi umunyembaraga kandi nkaba nintwara tuve hano. Yamenye uwamusuye musha yes Imana ntizongera kumanuka. Imana izaza mu mitekerereze y'ibiterane n'indwara zisohokera abatari bafite za viza bakazibona. Ibintu bishakiye bibuhwa twatarama hano twasirimba bigahambuka. Aramubwira ngo sit down ngamgo nje kuzana itu diagirisha se inama yagirisha urungano rwe inama amenya kuko wamusura n'uwagaciro. Afata umwana w'ihene niwe muhungu wa mbere kuva mu itangiriro ukageza mu muzayishuriwe watetse ihene yose n'isosi arayikorera ayishira mareka Uwiteka ntawundi wari wabikora we. Wari wateka inkoko yose ukayarurira umushitsi usibye wabikoze n'injyasinzira wabasinzira yanaruriye inkoko yose ampeza n'amata y'umwirire ariko mata Mana iraje Imana. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, Bwana niongoze nimalize mwendo salama. niongoze Bwana, Bwana Bwana niongoze nimalize mwendo salama. hari abantu bandikishije kuva bakiri mu gahuna bandikishije ibitabo baravuga ngo bazotanga ibimasa n'ubundi babyishuye. N'ubu hano makanisa abantu bavuze ngo bazatanga amaturo n'ubundi barishura. Ndagutangarije genda uhigura ibyo watanze kuko nukuramye. Iyo ukomeje kubesha Imana igize ngo kubeshe wofu uhagaze kandi ubu n'ubuhanuzi
abantu bose mufite amadeni y'ibyacu mwabaye abajura bakuru gusa nta prison dufite ariko ijuru ko rirakujera Tiyone wavuze induru areka aramubwira peti karume ceceka kisigaye cy'induru ibisubizo byamarutse iyo twaramije Imana mu bikorwa Imana zitubwira ngo ndiceceke igakemura ibyaha imuheza garade uwo munsi nimugera muki ihita imuheza inkoni iramubwira ngo iminsi umaze kubera ko utabaye umushango wagaza wihangiye imirimo ugasingana ariko kapindukire kuri abasore niko badi nigute muhaye mugira ubushango mutaye mwihangira imirimo vakansi ibaye uzukorikisha wewe uri umucuranzi gusa vakansi ibaye ukorika Abanyafrika tituramenya utugeze mu Bugande twe tuba mu Bugande uzugandi barabara ryose ugasanga abana bavuye kuri vakansi karateka capati ibitoki korotsa imyumbati imihogo ibike ibijumba amateke bakamabagara ku muhanda amatoke chapati yabyutse saa 10 haba saa 2 akaje amateraniro bavuga icyacu akagitanga yava mu rusengero akabusura kandi agateka muhogo ariko abarundi n'abarundikazi abakongo n'abakongokazi abanyafrika tuzi gusa guhabwa niyo mpamvu n'inyubako yatugoye ko abantu baranga iyo cyo kugira mane n'abantu babiri bakavuga ngo ni mumpe budget akayubaka ariko ko abatwigishije bari batipe abasedo abafaransa baradukoraniza n'ababirigi bari batipe naranabivuze abantu batwigishije bama badushira muri section gusa ya pedagogy kandi umuntu w'umugabo akiga kamara imyaka 30 ari mu ishuri waje kuva mu ishuri ugasha imyaka 2 ivizi kamaze comoka reka mbabwire nimutareba uko bibiri ivuga ngo tugane uko bibiri ivuga abana bacu tuzasiga bazagira ingorane ariko nitumenya gukorera Imana mu kwiramya abazadukomoka ntibazagira problem Gediyoni ngo arangize Imana imuheze inkoni abamediyani ngo bari babagoye uwo munsi Imana ibakuraho kubwo Uwiteka nande na Gediyoni nari mbasezeyeho mbabwiye ngo ikigezweho surusaku ikigezweho sinduru ikigezweho ni muramye muhaye mukora musenge mukora musenga barundi kazi senge mukora musenga mwumve mbabwire ndayoboye hano ntimugira ingorane ntimubona isaha aho zigeze ntimwabonye uko ibintu bimeze neza habe nababusohoka bakure baracari hano ngaba baracari hano ntibararoha bashagara ngo bagende tuzamura icyubaro cy'Imana hejuru Bwana sifiwe amen nukuvuga ngo haracari kare Imana iracyahivuga kandi kiravugana n'imitima yacu mwibuke cya gikorwa mutima wanje ureke kwibagirwa ibyiza Imana yakugiriye ese kumwarangije gukora mwarangije gutanga yandoro abashitse nyuma twavuze ngo uko umwuka kuyobora dukore igikorwa nk'abanyabujumbura tuze gushigikira mwene data kubyago yagize dutanga indoro andi makuru nayo Imana idufashe ariko turizera ko bizagenda neza ubuyobozi duhora twitura bwa leta buduheza uburenganzira bwo gutarama bw'amakesha
twarabisabye nube iki cyumweru turakomeza tugerageze turebe ko baduheza inyishu nziza zo kutwemerera amakesha yo kuwa gatanu. Imana nidufasha bakaduheza ubwo burenganzira, bahora babiduha pe, bakaduha ubwo burenganzira bwa na gatanu, tuzoba turi kumwe na Revera Matayo muri ico gitaramo cyambabazi, tuzaba turi kumwe. Nukuvuga ngo ico aho tekereza cyose cyo gushigikira muri ubwo buryo, urebe bano badiyakoni ba hano murabazi, Serugo murabazi, Bandosimana n'abano bandi bose. Imana igumugisha papa. Uzanye itangazo se? Sinababwiye ngo ndi mu basore ngasubira kandi nkaba mu basaza. Iyo bigeze mu nzandiko nzamba musaza. Itorero Sauveur turabatumiye mu gikorane dufite kuva kuwa gatanu kugeza kuwa Mungu ku mugoroba. Tuzaba turi kumwe n'umushitsi Evangeliste Semahoro kuva i Bugande. Muhawe ikaze ni Revera Sebineza. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Bwana sifiwe. Reka rero muri uyu mwanya sabe abayumbe mutambukana imbere.